Hoofnuus vanaand. Gemeenskappe in Noordwes is van die buitewêreld afgesny na aanhoudende stortreën. Gemengde gevoelens oor die doeltreffendheid van die ontplooiing van die nasionale weermag op die Kaapse vlakte. En een van Suid-Afrika se bekendste vlootskepe terug op eie bodem na die langste seereis in jare. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die polisie in Noordwes werk onverpoost om tientalle inwoners uit oorstroomde gebiede te red nadat stortreën die naweek in die provinsie geval het. Polisieduikers is ontplooi om na motoriste te soek wat deur die vloedwater meegesleur of in hulle voertuie vasgekeer is nadat hulle oorstroomde riviere probeer oorsteek het. Geen ongevalle is nog aangemeld nie. Die Dr. Roots se Motsi-Mopati distrik is onder die gebiede wat die ergste getref is. Verskeie gemeenskappe in onder meer Tamasikwa, Takaneng en Kwa is heeltemal van die buitewêreld afgesny nadat brûe oorstroom en paaie gesluit moes word. Die owerhede het hulle kommer uitgespreek oor die Tahoom-dam wat oorloop en oorstromings in omliggende gebiede vererger het. Die provinsiale polisiewoordvoerder kolonel Adel Meiberg het 'n beroep gedoen op motoriste om wetstoepassingsbeamptes te gehoorsaam en nie op die oorstroomde paaie te ry nie. Sy sê toestande is uiters gevaarlik en dat reddingspogings voortgaan. There's two rescues taking place as we speak, both of them in Komotso. In the one case, a bridge collapsed and there's a vehicle stuck on top with two people inside. And also a bit further on, there's three vehicles. We are currently trying to determine if indeed there's people inside with the assistance of drones. In die Tawaneng naby Vryburg is verskeie huise oorstroom. Ek het hope grond rondom my huis gepak om die water te keer, want ek het 'n siek kind. My kaste, bed en bank is beskadig, want al die water het in my huis ingestroom. Onder die paaie wat gesluit is die N18 naby Tierkloof en die pad tussen Switserenneke en Bloemhof. Wetstoepassers en nooddienste in Noordwes sê, hulle hou die toestand dop en is op gereedheidsgrondslag in geval van verdere oorstromings. In Welkom is sowat 500 inwoners dakloos gelaat nadat talle huise oorstroom het en infrastruktuur beskadig is weens die swaar reën in die Vrystaat. Die owerhede sê die riviere is besig om vinnig vol te word en kommer heers vir verdere oorstromings. Bloemfontein is glo die ergste geraak deur die vloede. Nooddienste het verskeie waarskuwings uitgereik oor beskadigde paaie en ander infrastruktuur. Die Rooikruisvereniging se provinsiale bestuurder, Claudia Mangwegape, sê hulle het 'n beroep op die regering gedoen om van die inwoners te ontruim en hulle van skuiling, kos en ander noodsaaklikhede te voorsien. Rampbestuurspanne is besig om bystand te lewer in die provinsie. From our side, we have actually been in Ward 14 and Ward 25 in Welkom, known as 2010. So we have actually been conducting assessment and we've also been assisting in terms of evacuation, providing hot meals, and at this stage we're also trying to get also the secondary effect to this floods, because remember we had persistent rain where we had received about level 6 and we had 100% of rainfall. As a result, some of the dams in the farms were full to capacity, and that led to an overflow whereby now there's still a continuous overflow of water that now is going down into the community. And what we have now been managed to be doing now is to evacuate all the community that side, because this might actually take a week according to some of the farmers that we had an engagement with. So that's the situation at this point. Ten minste 4 mense is dood in Inanda noord van Durban tydens 'n skietery tussen gemeenskapspatrolleerders en vermeende rowers. Volgens die polisie het die patrolleerders op 3 mans afgekom wat vermoedelik besig was met rooftogte waarna 'n skietery uitgebreek het.
'n patrolleerder en 'n verdagte is op die toneel dood, terwyl 2 ander gemeenskapspatrolleerders in die hospitaal aan hulle wonde beswyk het. 'n Gemeenskapslid sê die vermeende rowers is vermoedelik ook betrokke by verskeie ander strafregtelike sake in die gebied. About 20 cases were open against 3 men who go around terrorizing this thing, the community. That is when they suspect them, they stop them. After they stop them, they didn't give the patrollers an opportunity to do this thing as such. Then that is when they started shooting. Die polisievakbond Popcrew sê dit is kommerwekkend dat die veiligheid van polisiebeamptes en gemeenskapspatrolleerders se lewens voortdurend bedreig word. The Criminal Procedure Act, it's a problem for the police because if you can remember very well, when police shoot and defend themselves, you'll find a situation that people say they are trigger happy. But when police are being shot at, nobody is talking about it. Police are being killed on daily in and day out. So we're saying to the state, this is an attack on the state. If the state does not take it very seriously, that killing of police must be treated as treason. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, beklemtoon dat georganiseerde gemeenskapsgroepe wat misdaad bestry, saam met die polisie moet werk om te verhoed dat hulle in direkte konfrontasie met verdagtes kom. Politieke partye in die parlement het gemengde gevoelens oor die doeltreffendheid van die ontplooiing van die nasionale weermag in sekere provinsies. Soldate is aan die begin van verlede maand as deel van operasie Voorspoed ontplooi om saam met die polisie onder meer bendegeweld en onwettige mynbou te bestry. Dit is 1 maand sedert die ontplooiing van soldate, maar die strategie om misdaad te bekamp is reeds skerp gekritiseer. If anything, since the deployment of the SANDF, there's been more deaths on the Cape Flats. If anything, it almost feels like a drive-by, like a wedding drive-by where a couple is driving through the community and everyone is waving and smiling. And the reality is deeply concerning. In some areas, gang murders have actually increased since the deployment. That tells us that the deployment is not addressing the root problem, which is actually organized crime. Since their deployment into communities like on the Cape Flats, the presence of the SANDF appears to have had little impact in curbing gang violence, which has claimed several lives over the last few months. The continued loss of life in our crime and drug-infested communities clearly points to a weakened arm of the law. Maar sommige LPs is optimisties oor die ontplooiing. Agri Weskaap en die Tuinroete distriksmunisipaliteit het 2 nuwe gevalle van back and closure op 'n plaas in Oudtshoorn in die Klein Karoo bevestig. Amptenare sê die oorsprong van die siekte is op 'n beesplaas in die noordelike deel van Oudtshoorn. Volgens 'n staatsveearts, Dr. Kathy Fox, is die plaas onder kwarantyne geplaas en 'n bioveiligheidssone is ingestel om die verspreiding van die siekte te beperk. Die distriksmunisipaliteit sê beheerposte is opgestel om die beweging in en uit die betrokke gebied te reguleer. In Mosselbaai is back and closure op 7 plase opgespoor sedert die uitbrekings vroeër vanjaar. Die departement van Handel, Nywerheid en Mededinging en Landbou en rolspelers in die pluimveebedryf het 'n ooreenkoms onderteken om die tweede fase van die meesterplan vir die pluimveebedryf te loods. Die eerste fase van die plan is gekenmerk deur die vooruitgang wat dit gemaak het in die waardeketting van hoenderproduksie, van die voer tot die verwerking van hoenders. Die regering het ook tydens die geleentheid in Bronkhorstspruit en Gauteng sertifikate vir uitnemendheid aan kommersiële pluimveemaatskappye in swart besit toegeken. Die regering het ten doel om te verseker dat kommersiële pluimveeboere saam met kleinskaalse en landelike boere hoenders plaaslik verwerk en verskaf om invoere van ander lande te verminder. Between 2019 and 2026, we've
actually done pretty well in stabilizing the South African poultry industry. We have reduced the number of imports of chicken coming from outside South Africa. We've grown South African chicken exports by 9%. We've reduced imports by about 28%. Plaaslike pluimveeboere sê hulle word ook erg geraak deur die voortsleepende geopolitiese spanning in die Midde-Ooste wat olieverskeping ontwrig en brandstofpryse laat toeneem het. Dieselpryse is verskriklik en ons boer teen internasionale uitvoerpariteitspryse. Die internasionale pryse is ook laag, maar dit is lekker om vandag hierso te kyk na die moontlikhede wat bestaan. Ons moet ons graan omskakel in diereproteïene en daardie diereproteïene markte skep weer vir ons groot geleenthede vir uitvoer of vir plaaslike verbruik. Intussen het kleinskaalse boere die hoë bedryfskoste uitgewys as een van die grootste uitdagings in die bedryf. Most of us in the farmers we don't have electricity. Even if we ask Eskom, it's difficult for us because we are small businesses and we don't have funds. Die tweede fase van die meesterplan vir die pluimveebedryf sal onder meer fokus op die uitvoer van gekookte vleis, om plaaslike produksie 'n hupstoot te gee deur biosekuriteit te verbeter en uitvoermarktoegang te fasiliteer. Net na die breek gaan ons voort met die nuusbulletin. Bly ingeskakel. Inwoners van Groblershoop en omliggende dorpe in die Noord-Kaap sê hulle het dringend behoorlike en betroubare ambulansdienste nodig. Sommige sê hulle het geliefdes verloor omdat ambulanse nie opgedaag het nie, ondanks herhaaldelike oproepe. Die provinsie het verlede jaar 27 ambulanse aangeskaf om sy kapasiteit te verbeter en beter reaksietye vir noodgevalle te verseker. Rachel Niklaas het 2 weke gelede haar pasgebore baba verloor. Dit nadat die ambulans nie opgedaag het nadat sy in kraam gegaan het nie. Toe die nooddiensvoertuig opdaag, was Niklaas reeds met 'n private voertuig na Appington vervoer, sowat 120 km ver van haar huis. Die baba het kort na geboorte gesterf. Seker na 4 ure het die ambulans dan nou opgedaag by die huis toe as ons al verby karos met ons eie vervoer. Shakira Gatlani het byna haar ma Sheila van Wyk verloor, wat in die vroeë oggendure siek geword het. 'n Ambulans was nie beskikbaar nie en hulle ook moes private vervoer na 'n hospitaal in Prieska reël. En toe hulle antwoord het hulle net vir my gesê dat ons moet my ma 8 uur kliniek toe vat. En kyk hoe ver is 8 uur van daai 1 uur af die oggend. Wie sê sy sal dit kon geoorleef het? En elkeen van ons het tog 'n reg op gesondheid. Sommige inwoners blameer noodpersoneel en die beheerkameroperateurs vir die swak diens. Maar ek dink as ons ambulans personeel net hulle se attitudes kan begin verander teenoor hulle se werk wat hulle verrig en die diens wat hulle verlewer aan ons plaaslike mense. Volgens die jongste inligting is slegs 11 van die 22 beskikbare ambulanse in die ZFMK distrik operasioneel. Die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement sê dit is sy strewe om voldoende dienste aan alle gemeenskappe te lewer. One concerns that ambulances sometimes do not arrive. The department takes such allegations very seriously. In many cases, delay may relate to communication challenges, unavailable caller contact details, and difficulty locating scenes. Every legitimate caller is treated with seriousness. Ten spyte van al die beloftes vir verbeterde ambulansdienste in die Noord-Kaap, voel inwoners van Groblershoop dat hulle steeds vir die wolwe gegooi word wanneer dit kom by die essensiële dienste. Keith Suyster, SAIK nuus, Groblershoop in die Noord-Kaap. Die Suid-Afrikaanse vlootskip, die SAS Amatola, is terug in Simonstad nadat hy een van die vloot se belangrikste langafstand ontplooiings in jare voltooi het. Die vaartuig en bemanning het deelgeneem aan oefening Milan 2026 wat deur India aangebied is en 40 lande ingesluit het. Die ontplooiing het operasionele gereedheid gekombineer met vlootdiplomasie en die bou van strategiese maritieme bande oor die Indiese Oseaan streek heen. 'n Helde ontvangs vir die bemanning na 3 maande op see.
Oefening Milan 2026 is in die Indiese Oseaan gehou en was gemik op vaardigheid en kennisdeling en maritieme beskerming. Dit is beskryf as een van die belangrikste langafstand seereise wat in die afgelope dekade deur die Suid-Afrikaanse vloot onderneem is. All countries within the Indian Ocean participate in that exercise, where countries share experiences in terms of joint exercises, in terms of how do we protect the maritime resources and make sure that the Indian Ocean, as well as all the other oceans, actually safe from maritime crime. Die reis het ook besoeke aan hawens in China, Kenia en Maleisië ingesluit. Kaptein Zandile Madiba was die eerste swart vroulike bevelvoerder van die Suid-Afrikaanse vlootvrigaat. Sy sê die 30 jaar oue vaartuig het hom uitstekend van sy taak gekwyt tydens die lang reis oor die Indiese Oseaan en betyds by alle hawens wat hy besoek het, aangedoen en vertrek. It means we've got a naval reach, we can go abroad, we can go far, we can have maritime security, we can be with other diplomatic countries and also fly the flag high. Dit was baas seeman Shemaine Ragalakana se eerste internasionale reis. We're learning from each other, they learn from us, we learn from them, and we're trying to build like a good relationship with them as we visit their different countries. Die bemanning het uit 169 lede bestaan. Vir 150 van hulle was dit hulle eerste oorseese reis. Met internasionale skepe was ons in India met approximately 39 skepe. En die skepe was ons in tyd van baie nouwe formasies wat konsentrasie kort, ervaring kort en ook 'n bit of risiko kort. En daai gee ons dan kans vir hulle om te leer en dan ons ervare manne dan help hulle uit en dan later staan ons terug en dan help hulle self. Die Suid-Afrikaanse vloot sê ondanks uitdagings wat onder meer verband hou met befondsingsbeperkings, was sy deelname aan Oefening Milan 2026 'n bewys van sy veerkragtigheid en operasionele gereedheid. Vanessa Puna, SAK nuus, Simonstad. Die Klein Karoo dorpie Calitzdorp hou vanjaar sy eerste kunstefees. Die dorp is bekend vir sy wyn en kuns. Die organiseerders sê die fees is hoofsaaklik 'n viering van plaaslike en internasionale kunstenaars se kreatiwiteit. Calitzdorp is een van die vele dorpies wat langs die skilderagtige R62 geleë is. Die fees word by verskeie plekke regoor gehou en bied veral 'n platform vir plaaslike kunstenaars. Die prentjie-mooi Groenfonteinvallei beskik oor verskeie kunsgalerye en ateljee's waar uitstallings sowel as werkswinkels aangebied word. I think it's brilliant to open opportunities up to people who may not necessarily have explored a craft or an artistic exploration, that they get a chance to come to meet different artists, to view galleries. Kunstenaars is dikwels teruggetrokke, maar hier het baie van hulle ingestem om hul ateljee's vir die publiek oop te stel. You'll see my art covers anything from woodwork to bronze work to plaster of Paris to resins, just about anything. Volgens sommige kunstenaars dien die rustige omgewing as inspirasie vir hul werk. There's so many talented, incredibly talented creative people in the dorp and in the Groenfontein Valley where we're standing now, that they needed a platform and a place to be shown. It sort of does something to the psyche. You just get transported into something else, and I think it's an ancient land. Die organiseerders moedig reisigers aan wat onderweg is op die R62 om by die fees te kom inloer en plaaslike talent te ondersteun. Die fees eindig môre. Ons groet tot môre aand, totsiens, 'n mooi aand vir jou.